foto di sini. Tapi ininya anaknya kelihatan dari sini apa? Tapi ini maksudnya gimana? Ya bahayanya ketutup. Lebih aja. Biar ada tenaga. Maunya pulang deh, Mak. Si nenek tadi. Si nenek di sahan. Nyati. Jadi ngainta nih. Warung persinggahan, istirahat, ngopi. Warung sima. Warung dapur. Video tanu ngagoreng tang. Tang ukurnya kelan parut video. Intang. Jangan bala-bala Intang. Mai mak. Kembali.